skyrocketing levels of unemployment, safety, security, and social economic well-being of our communities. The memorandum is said by Umeya ikana kuna watu kufika abantu wena na msimkulu abenza kungasafika ukukhala ngendlela right siyazi imisebenza yiko siyazi indlela esekenza khona seshona tunamanga wasethatha abantu kufika siyayibona indlela kuba khona ngendaba yezitolo siyabona indlela kuba khona inhlalo yasemzimkulu esisho ukubona nalumbabeni summarize inkuma kucela abantu bofika abantu documented abangenamaphepha ihoma fethu udlala indima yawo uhambise labo bantu yacela ukuthi amaphoyisa adlala indima yawo angengintolo nenkolo behamba no-immigration ukuthi bonke abantu bofike sabona sekubona abasibashumela ngokumzimkhulu nake ematafuleni emakhishini ezindlini ungene bakhishwe bonke one by one yakelwa ukuthi umasipala hlangana nama-law enforcement basikhuluma ngama-traffic sikhuluma ngakwe-immigration which is home affairs sikhuluma ngamaphoyisa sicela bancedisane nabahlali basemzimkhulu ukuthi kumisane nabantu befika sekuyibona aba-ona izwe lethu sekuyibona aba-ona umzimkhulu i-Immigration Act-ke iyastate kubeka kwacaca ukuthi umuntu ofuneka besemzansi umuntu onamaphepha umuntu ofuneka avikele umuntu wasemzansi umuntu onamaphepha umuntu ongenawo amaphepha uphula umthetho lowo umuntu ongenawo amaphepha kufuneka enziwe ukuthi athathwe afakwe evenini adiphothe abiselezweni lakhe akungabikho abantu bofika abazocela bavikelwe abantu bomthetho noma bona besebenzisa imali besicela nje futhi ukuthi abantu abasukumele bangakumela abantu bofika bangabithimazwa abantu bomthetho sekunethemba ukuthi akusukume kulwela abantu bofika umthetho udlala indima uhlukumeza abantu bakemzimkhulu abalwela ilungelo labo besicela ukuthi abantu basemzimkhulu abantu baseRigwana mabavikelwe umthetho bangahlukunyezwa babelwela amalungelo wabo a-enshrined kwi-constitution mabavikelwe i-constitution siyacela i-constitution i-apply umela wethu abantu bomthetho sibone kunoshintsho emzimkhulu nemali eyenziwayo nanasicela nakusasa sisukume sibone abantu basemzimkhulu bephuma beyisapoti imanje but asiyibhuquzeli udlame kepha sithi masibambisane ukulungisa uyeRigwana sisonke silungise umzimkhulu sisonke siyabonga mamela bamushisonele ngaphambili sicela nisibeke i-contact usiyasayina kumele i-accept i-memorandum sethemba ukuthi ngempela sizobona